We are here to get some essentials. Thank you very much for joining me on Kanelwa Gendrikani. Journey Shopping Center. Mitanjela ngomukutaku vile queen. Okay, we are going to make this one very fast or very quick. Nimbale mask. Man, give my bed, we end the video. And I should come around. What I avatakangi. Vakwata ngopi maka leswi nga swi vula la ka video leya. Mara n'wina ma tichipisa n'wina a n'wina mani karata sweswi miteletele la Thembisa lawani munhu asuka nya Joni na le Alexander mi ya swirun'wanini munhu ya khokhomela u fela ku ri munhu u ku nike n'wana se wa n'wi thaida i unkhoma hi namu unkhoma hi tiwacheni ku ranga ha yelo munhu loko a ku rhandza n'wana ka yena ku rhandza a ku lovola u tshame ka n'wina ne phela sweswi se u endla ti-duties ta ku va nsati ende u nga se loko se mi nghena se mi va mi karhele a ni se u endle leswi a ku fanele u gcine swona wena sweswiwani se u ti endle nsati loko a pfuka nampundzu pho last night va genge ya laha Rotendam makaya ya Xibilongo hi lava vuswa hi lava na mtoto suka mani loko u pfuka xikhafuthini fanele u n'wi swekela xikhafuthini a tlhela ku mina ni dimladza wa ri girlfriend mara ti endleni kahle vana va ka yini kasi why mi lava vukati so mara va swi tiva ku ri like mi nga hanya ti-life ta n'wina mi ri kahle mara mi tiyela xikolweni vana va ka hina vana va mani mara sweswiwani hina loko se hi kha hi khomakhoma tisalari wena wo kho u lexiwana u tirha munhu kwalano ende a nga na sayini ya ku ri u le ku lovoleni or December leyiwani u le ku teni kumbe COVID-19 leswi a yi n'wi khomise swona leswi a ri ku holeni kumbe a kha a hlengeleta leya transport a kha ku hayi loko no veka hi ma 1000 etisi fika 5000 because u chipile wena na 10000 wa fika a ni so ti tsamise mahala phela munhu wo tshama wa fatenseta nga durhi wa ti chipisa u lose value every day se ni kombela ku ri mi tiveka kahle vana va ka hina vanhu va Xikwembu a hi yeni sweswi July ne i July next month a hi nangiseni ti-course leti hi nga ti registeraka a UNISA mani hi endla swikhosakhoswani mani hi endla va swo vun'wala va beauty va yini u n'wi tshika mani tshika munhu yaloye mani nga tshama na yena xirun'wanini kwalano sweswi u le ku hlantsweni na wacheni enda di ku hlamulangi loko di suka di ya ntirhweni a ni dya hola phela loko se va horile va ri na mali ku kukumuka ke munhu wa magwego u kuma se a ri na kisikisi wa kisikisi u kuma milenge se ya ngalakela Man, eginga swona hi mhaka ku yi le ku pfiniyeni laha kahle we need more videos from her ende hi va lava ngova no fana yona mali egiku va hi pfuneta ku hi kota ku lunghisa tiko mali egi lunghisa tiko so na question ka n'wina ku other than ku va mi kokakoke hi vanhu mi va zondzela hi mali egi mandhozi mi va zondzela hi mali egi ni kombela mi ta video yin'wana mi laya mani vanhu lava va mi twanga kahle maybe mi nga ni fixara na mina ni va kona kwalaha ka video kona maybe va fana va la Rotendam va lava ka vuswa na mthotho hayi misa lo mfundisi wa rasa hey DJ mfundisi wa rasa man Nikase mo video le man. As much as mane ke bana ba khabala abantu ba start ba la na abantu ba shuna. Niku botala kuma ku tshama na munhu enga ngwakelela maka hina loko love ta ngwakela. Bokisi ringe ensi enga ngulovolangi so va ta lava ku rhanga ngulovola first before va lahla so ti voneleni maka hina. Ene ba jitamela Rotendam antsenu ku mane ke lava vula ngwe straight man. Abo pimanyisa amla va vulavula hi vanhu vele lusikisiki va kha va addressa hina va le Limpopo a va nga ta vula ku East London vana va le East London ku va ku vele tolo va fanele va lwa na hina hi tshama kwala Limpopo a Rotendam ku tshama Vatsonga look after personal mara va fitisa ku why ku hina Vatsonga we are too emotional man
we are too sensitive xin'wana na xin'wana xi fanekuriwa hi xona swin'wana swin'wana a swi laveki leswi ya ka hina a hi twisiseni ku ri maleki laha yi le ku lunghiseni ka tiko hi nga vi emotional ngopfu mani na swi tiva vatsonga hi rhandza ngopfu ku hanyenyela ka tika hi voni swi ri kahle hina vatsonga hanyenyela xin'wana na xin'wana hanyenyela hayi tshikani maleki laha yi lunghisa tiko voneni hi teke ti-hardgis lawani hi mhaka ku veveve i na n'wana na munhu izi ya n'wi tlimbatlimba thembisa i tshame n'wi tshamela n'wana wa vanhu hi mhaka ku veve wa ha ku kuma ntirho ka buko wa ha ku kuma ntirho ka isco ni fanele ya joni ya joni maleki va byeleni a va swi twani kombela ku mikeze mi subscribe ka channel mi subscribe le mahlweni you can like the video share it hi le ku xavaxaveni ve ri loko we i pusha i troli ya ka Woolworth kumbe ya ka Usave a swi na mhaka hi le Spar bajeti ya hina yi fita sweswi eka Stars but eki Viva hi lo la COVID hello hi la ku ya thembisa